يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khotimatus Sa'adah, Wakil Kepala Panti Asuhan Muhammadiyah At-Taqwa Putri. Di sini kami akan memperkenalkan program Summer Holiday. Summer Holiday ini dilaksanakan ketika musim liburan sekolah anak-anak. Yang jadwal biasanya tahfidz 2 kali sehari pertemuan, ditambah menjadi 4 kali sehari pertemuan. Karena masih dalam suasana liburan, maka Summer Holiday ini ditambah dengan games untuk anak-anak. Program ini tidak hanya diikuti oleh anak-anak yang tinggal di asrama, namun anak-anak di luar asrama pun bisa mengikuti kegiatan Summer Holiday ini, di mana kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan anak-anak lebih mencintai Al-Quran dan menciptakan anak-anak yang menghafalkan Al-Quran. Demikian program ini kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام